Asa bau belum sate ya daging bro mak bangun teh. Wih, Mang Pudin keur nyate euy. Atuh pan biasa Pak Bos. Kurban. Menang jatah. Aduh bahaya atuh kita bakar itu bisi menta apa bisi hayang ya. Deka. Pelit. Aduh. Saeutik ya aduh bingung Pak. Bong kitu gemuni ulah nu pelit. Dasar akan main kene. Menang jatah deh. Jatah naon wae teh? Kurban dek menang jatah kurban. Iya wae beureum yeuh. Wareng nya. Aduh, aing Tuh, Mang Pudin belum. Tanuk. Wah,